Sandro Kraljević iz tima Naomi Mental Wellness. Mi se bavimo izradom aplikacije za psihološku pomoć. Naša Naomi je virtualna asistentica za mentalno zdravlje. Zbog čega smo je napravili? Naime, veliki se broj pojedinaca trenutno sada suočava sa različitim psihološkim problemima. Tu su u prvu ruku anksioznost, zabrinutost oko budućnosti, depresija, potištenost, ljutnja, visoka razina frustracije i poteškoće sa spavanjem. S druge strane, ljudi jednostavno ne traže psihološku pomoć jer postoji određena stigma oko traženja psihološke pomoći i zapravo te ljude često strah ili sram da ne bi bili odbačeni od strane drugih ljudi. Upravo zbog toga mi smo kreirali rješenje koje je dostupno na vašem mobilnom telefonu 0 do 24 potpuno anonimno. Naša Naomi je bazirana na kognitivno-behavioralnoj terapiji koja je znanstveno verificirana. Ona vam postavlja relevantna pitanja kako biste vi sami došli do odgovora na vaša pitanja, odnosno na vaše probleme, daje vam prijeko potrebnu emocionalnu podršku i ono što je najvažnije, daje stručne psihološke savjete.